Bakgweetsi ba kwa Gauteng ba imologile. Seno ke jaaka Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi a totobaditse maikaelelo a gagwe a go phimola ditsela kgethiso tsa kwa Gauteng. Lesufi a re puso ya gagwe e na le maano a go bona matlole a go batla madi go duelela sekoloto sa SANRAL se se akaretsang thekiso ya dithoto. A re porofense e setse beetse thoko diranta di le bilione go duelela sekoloto seo. We normally get 800 million grant for maintenance as a province from national. We want to call for an increase in this particular grant. We believe that it will assist us to also stagger the payments that we need to pass. The 1 billion that we want to start as a MEC Mamawulo is part of the team that think that around that 1 billion we can afford, including the timelines that is needed. But it depends on the 30% that we're talking about. We need to know what is that 30%. Lesufi a re lefa dipuisano le lefapha la matlotlo di santse di tsweletse ga go ise go itshupe sentle gore seabe sa porofense e tlile go nna sefeng malebana le sekoloto seno. Tonakgolo o batla gore lefapha la matlotlo le tlhalose sekoloto sotlhe se se tshwanetseng go duelwa. Porofense e na le go fitla Sedimonthole a ya fifing go konesetsa dipuisano malebana le isago ya ditsela tsa mofuta ono kwa Gauteng. Lesufi a re o tlile go netefatsa gore sekoloto seo ga se ame matlole a lefapha la boitekanelo le thuto. We want to assure our citizens that either the budget to fight crime or the budget to fight or to have quality education and health will not be compromised by this decision. Lesufi a re tshwetso ya go tsaya sekoloto ga ise e khotsofatsang. Gape ga kgapela thoko kgonagalo ya gore baagi ba Gauteng ba ka nne ba duelela bontlhabongwe jwa sekoloto seo.